Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarog, agkapi ka pa'y Sana nanday, ang mga numaladawak pa'y. Makamu ka. Sige, mapanakaon. Agyaman aklangan iti awis yung kanyak akapay. Sige, Kwarog. Nakaon. Agad-anad ka. Nasapa mo ni Kwarog? Si Gudmat ang masapsapa ni Kwarog. Nagagat nga agpasada iti inaldaw. Mga sawa ko mga rod tapno ada para luto iti kanin na. Ay, saan pa'y siguro adimtang tigasat na ang mga sawa? May isang karton man noodles, kan may isang karton mat adilata. Nagadun nga ay. Abastok day tayo iti makabulan na nakwanang. Sige. Mabiit lang nga raw, tamang ikartunak. Sige. Kuwintang matay no manuti bayatak. Ay na, mga sawa kang aminin, Kwarog. Mga sawa kang agpaisaon. Ha? Sige, tamang ikartunak iti noodles kandilata. Payamutan ako ng mga sawa kang kail. Tapno da para lutom Saan puro instant amin. Gapulang ta nakita yung agimatak iti noodles kandilata. Ibagayon kanyak ti kasta. Wala. Para iti pagsayaasan mo, iti imbagak. Naguray kayo kadilang. Jak to pa'y madanagan. Naimbag, nakita ka dito, paray. Apay paray. Kaya't mo, tiagsida iti tarong ken pichay. Una. Tarong ken pichay ko naman. Ato'y paray. Ikang ka, iti sida inyaw ken ni Maribanan. Uy! Manungay amin dahito. Bayadak. Paray. Sikamit, paray. Itid ko alibriking ka dayta. Tapno maramanan nyo mo da. Sus, agyamanak paray. Nagmula ngamin nituyang ko, paray. Iti taraw, ken pichay, iti arubayan may. Kat medyo adumay, kat iso paramanan ka mo da. Dayta ati pagsayaatan na. Taada asawam. O di makasida ka iti fresh anatan. Saan akas ka ni Kwarog? Apay ni Kwarog, paray. Awan nga ron asawa na. Di awan naglutaw. Puro instant, kanin na. Ay kat nayunak nga ro din titid ko king gaan natin, paray. Tapno ikamutay ni Kwarog. Sige man. Agyamanak man, paray. Nangalaam iti dayta, Inteng. Intid ni pare ba dun? Mula ka nun ni Marituyan. Ay, naimbag pa'y ni Marituyang. Tanag mula gayam itinatang. Una ron. Aduti na apit da. Ay, tinasayaat. Agmula akmet itinatnatang. Iso agumatang ka iti bin tapno adda maimula iti arubayan. Day talaga yam. Malata mga laak iti ado. Basit laang tay kabaelakmet nga imula Ay, unan ya. Ay, di mo subsobraan. Tasayang, nujak maimula amin. Anya day tangkay. Bunga ti tarong ken pichay. Itad ko ken ka. Ha? Ay, jak masangot aglutaw ang kail. Ay, sapay na imas dagito Una, ngamabayag aluton da kita. Napyati dilata ang kail. Awan ki diti amumut Numabisinak, lukataklaan, o di mga nakaon, katin ako nagpasata. Ay, maditi instant ka na yung ipapaunag. Ang kail. Mangan ka iti nateng sagpaminsan. Adalam nga minti agluto. Mayat instant, makatipid ka iti paglutaw. Makatipidak pa iti oras ka. Ay, na yan ay ati biyag ti may sa abaro akaskan ka. Siya man lati mang luto para kan. Ay, thank you, Angkail. Sige, tayo nakapagdigaws. Dito ita namang rabi, Angkail. Sakti nagluto iti si Daan. Di makipanganak ka talaga. Uwan mo ta. Ay, mabit lang tayo nakmangalay iti mainom. Anya mainom? Mineral? Nalamis a soft drink dahi tao. Ay, una yan tiyar aramidam. Dahito iti pan nakadanom ko, Angkail. Mayat ti lamis na. Sada nasaya at dayta. Apay kumasa na nasayaat.
Kat makan mo't amin dagitawi. Taraon. May mayat matlang adanom ti inuman tangam soft drinks. Masapaol akita mo't ti pagsayaatan ti bagima. Puro dilatamit, wano instant noodles. Kas kada soft drinks. Ay, awan na. Inteng, apay nga itakalaang asumangpay. Kasano, kat sakpay tinang luto itinatang iti balay ni Kwarog. Anya? Unata, ultimo natang. Di pa'y makaluto. Kasadot na. Ay, naruwam ngamin iti instant. Ay, madanagan pa iti aramidin nan. Ay kat ikam itinatang analaka amaluto. Nadlaw ko, asaan pa yun nga aglut-luto iti inapoy. Ay, piman ni Kwarog no kasta. Awan agluto iti kanad na. Ay, masyanak iti ka anak ka. Nagagat nga agpasada iti inaldaw. Masapa ang marabiyang nga agawad. Ay, awan piman para luto na. Anak wanang, may saman nga instant noodles, energy drink and soup drink, mabisina kaon. Day tati pangal dawam. Kasi iti sigod masadot ako nga aglutaw. Ay, agluto ka ngamin tapno ada pangal dawam. Gawid ak pa'y lang aglutaw. Sanay, isupay ti mapasadaak. Kwarog. Instant noodles manay. Un mo tatabadaw. Ato iti mulak atong say. Itod cooking ka. Yawid mo. Nalakalutuan day ta. Naimas day ta. Way, kitagluto ka mo tin Kwarog itin na po Paris na day tan. Aya? Way, niso taramidam. Tapnusan na puro instant ikan kanam. Mayat ko Hanggang mo sana ka naruam amang mangan iti kakastaitan. Anya. Inteng, ni Kwarog, intaray da kano ija ospital. Anya? Mapan mo kitaan ni Pari Badong. Ta isuda kano tinangipan ka ni Kwarog ija ospital. Ay, dahito yan tikon ko nakit. Dinto ngamin dumngag iti saaw. Ala, mapan kakit din. Sige, mapanak. Tinasayaat. Dumagas ka iti balay ni Kwarog. Tamangala ka iti masapsapul na. Kas kuma iti bado, apagsukatan na. Win! Ay, adda ka magayam dito paray. Wen paray. Imbaunak ni Kwarog ang mangala iti bado na. Ay, da kayo gayam tinangipan kan kuha na iti ospital. Wen paray. Kinadwak dagiti pada na tricycle driver. Ay, agyaman Naimbagta da kayo. Ay katunya. Alangan nga umay da ka pala ang ayaban. Kitawan kamay. Mala. Siya kung ti makaamo ka ni Kwarog. Ay, isurum lang ang noan niyang ospital tayan da. Sikati makamo paray. Dumungag ka nga raw. Tayo baga. Eh, kumusta ka ngayon, Kwarog? Ay nanggail, iso nga gisakitak. Tanda ka nagtubo a bataw. Ada nagtubo a bato? Iti unag tikidnik ang gail. Anya? Siyempre alangan nga itiruar ti pagtubuan na day ta a bato. Naisem kan tumot iti soft drinks. Kas kada instant. Maupiraan na kanwang gail. Urayan Basta tinaskan ka maikat ti nagtubo a bato. Sigurado adakal ti babayadak diti ospital ang gail. Saan aday ta ti panunutem? Bayam, tasak ti makaamo. Ay, agyaman na kang gail. Kumusta ni Kwarog, Inteng? Ay, saan la ang anabato ang tikid nina? Ada pa'y gayam ulcer na. Anya? Kuna ti doktor ang mabalinan arumwar ni Kwarog ijay. Ta ijay tun balay na nga agtumar kadagiti agas na. Ay, kaasimot ni Kwarog. Imbagak nga uray dito ipay balay nga agyan. Tapno mabantayak. Kaya nalaka ako yugan nga agpapaloan. Ay kutuan Inteng. Naimbaglakit din taada ni Kapitan ang mga sikasukin ni Kwarog. Ay katrumbang lang mo Takanakan nakangaraw. Kasano? Naisem ngamin ni Kwarog ang mga iti chichirya. Gapoy tinapasama kini Kwarog. Kasla mamati akon. Amaditi kanayon ng mga diti instant. Tuyang. Ang depende siguro mo't iti resistensya ti bagay. Sa bagay mo't kidi Timakunat.
napalaluan ni Kuaraw, tinangan ka na kita nga instant. Garod kanayon kanumot ngamin abagbagaan ni Kapitan, ngam di namot ipangag. Sa pala kuma, maagasan mo't lang ni Kuaraw. Kamaudyanan na. Nakarwarak mo't lang ni di ospital. Ay, nagasat ka at maagasan pa iti sakit mo. Iwan nga rodang kail. Manipod ita. Dito'y kain balay nga agyan, tapno bantayan ka. Wan! Unang kail. Masapol ang maimbagan ka. Tapno sa anak ang mapukawan iti kaanakan. Nakasaganan tilamisaan. Mangantayon, inteng, Kuarog. Ay, man tani mabisinak. Mangan kan Kuarog. Unang kail. Adda bagas ti kamuti anailing ta. Adda ugot ti kamuti nga adda kamatis kan bugoong na. Kang runani ti amin, adda silay. Ha? Ugot ti kamuti ti masida? Bagas ti kamuti mo't ti makan? Ay, di mo kunain asaan ka amang mangan iti kakasta. Di kay agdanag. Taaddain na po'y kan pinakbet. Ha? Itatada ka diti balay. Nasken asurwam ti agsida iti natnatag. Ken mangan iti prutas. Unang kail. Nimbaglakit dain. Tadagayang mulayo akamuti kan natnatang. Una tapno saan apuro magatang amin akang kanin tayo. Naimbaglakit dahin tadabang kag tapagmulaan taba daw. Way, tuyang. San abaling awan kwartata nga daw, tinaskain, at dabang kagta, mulmulaan ta itinateng kag prutas. Pudno, ti kunani ka ba dong marituyang? Iso akaadwan nyo ti imulayuan natang, tapno mangyag kay tumanan iti ilakok diti tersinak. Kaya't mau, taglako itinating nga agapo dito lugar tayo marat. Katuan ngamin, mabutengak nga agangkat iti lakok. Manipod iti adayaw, tajak amo no kasanaw. Anya? Wan, saan matkit di nga amin kat maday tinatengda. Iso ang mas kayat ko dagiti aggapo kada kayaw, taamok, anadalos. Kalpasan ti mano a follow up ni Kuarog, madlaw ko kat mayatan. Wan, kuna ti doktor, agasan ng ti sakit na. Nasaya at metno kasta. Ibusan na pa tinabat-bating agas na. Agawi din iti balay na. Nagasat ni Kuarog. Amom, dagiti dadduma, saan dan analasat ti kasjay asakit da. Ay, at siya, inkarkararag ko ang makalasat ni Kuarog. Ay, awan na mapukaw ti chip tanod. Agyaman nakitipan na nga si kasuyo kanya kang kail. Diyak amo no kasanuak nga agsubad kada kayo kiniantibanang. Ay, di mo panunutin day ta. Itata dakan diti balay mau. Rugyam ti agmula iti natnateng. Kamuti, patani, balatong kandado mapahay. Unang kail. Kita di mo labsan. Mga mabignat ka no agtrabaho ka. Di ka agdanag ang kail. Aganan nadak itan. Very good. Ano samtag mula kan agluto iti ka na? Narigat no puro pasada iti tricycle ti amam. Masadutak ngamin nga agluto iti naldaw ang kail. Iso adag iti nalakama ka na dagos ti kang kanak. Ang madimot gayam iti salunat. Mga sawa ka na, tapno da para lutom. Kasano kumamang asawa ngay? Awan mo ti mayat kanya kabalasang. Agaram ka garod. Apay ti ko na babae pa, ti umasidagan ka. Gulay kayo kadilangan, Kyle. Mga sawak to inton madanawon. Mayata. Tapno adagluto iti kanam. Hangam no awan, ano sam ti agluto? Sana nasaya ti puro instant amakan. Adala ka mabalin mo nga iluto. Mayatan. Unang Kyle, nadidigra ako ni tinapasamak kanya. Iso adublitan ti panaganad kao. Ay, Kuarog! Puro instant ngamin ti kankanam. Anya nga ita, si kamot laeng ti agsagapa. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan!
Iliesha Tumli. Yan iti direksyon, Virgie Puclay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nalawabas si Titalon aminulaam iti manay maribanang. Wen, Mare, naimbag lang nga da ilakok mo't Mabalinsamot kanun amakalay, agordera kuma. Ay, aguray pa'y, marikwanang. Patangkanak pa'y anaimbag, tapno may mayat. Sa bagay may mayat numatangkanan dagiti manay. Ay, manuasa ko ti order mo, Manuasa ko nga. 5 kilo laeng mat ati order. Kunak numay sa asa ko, tapno ad-adaw, marikwanang. Gusto ko maano ada kwartak, tapno ilakok matidaddo ma. Ala, urayam to ti order mo, marikwanang. Asino nga tatikan ayon nga umay at taktakaw kadagiti manay? Kita man inteng. Adda nang parparot kadagiti mulak amanay. Ay, uhon gagpaisaw. Isu mo ilagayam anak kabandi kas ka dito'y nagtaktakdar. Asino mat ti saan amasuron? Di pa'y natangkanan dagiti bagas ti mulak amanay hangam tinakaw dan. Ay, asino mat at taktaktakaw? Asino pa'y no di dagiti makaammo nga damulak ditoy. Kahit mo asawan, pati siya, taamok nga damulam ditoy. Si Kaman. Awan taamok dito. Ay, agsawar kayo man analaingin ton rabi Unang kail. Adangamin mang taktakaw iti mani amula ni Antay. Anya? Agsipot kay analaing. Tiliwan niyo no da makita yo. Unang kail. No asino man dagita nga agtatakaw. Alangan mo nga agapo iti sa bali a lugar pa lang. Masigurado kakalugaran tayo matladay ta. Imposible mat nga umay dito iti agapo iti adayo a lugar. Anya, matikastuin, abiyag Awan pa'y sidain, Mike. Adda tarong ken ugot ti kamutay. Isaw ti sidaan ta. Hinggang nga ron iluto man. Tanay, mabisina kaon. Agtutor ka mo ta. Kay masam to ti agluto, Tapno mabsugak, Mike. Anya? Ikami ti buguaw, bawang. Kan amin ay napagpaimas tita. No kayat mo tinaimas. Bumangon ka ditan, tasika ti aglutaw. Anya? Inton mabsug ka. Si kantumay ti agdiskitar iti pangrabyan ta. Amangan mo't no adamulam anatang kwarog. Ay, adda karabasa, adda patani, ken adda pa'y pareya. Ay, numabalin, yagmon dito tirsina kailako ta. Nangina ita tinatag. Bayam, agpurusak inton bigat. Tao may kunto ibati dito isturmaw. Agyamanak, di kagdanag. Numalakaw, itid ko amin ti bayad na. Sige. Tasayang, Mike, numalungtot lang agpaiso dagiti mulak. Wan, amok adi mo matlakabaalan asidaon amin. Tagmay may saka. Deto'y kayo pa'y laing da kayo amaneg, Ay, ito yan. Nagadumot tinamulam dito yung amaneg. Tagtagaray. Pinarot ko da gita, kat inyag ko dito'y. Tapno ituloy dati matangkanan, sakto alaan ti bagas da. Anya, ay mabalinggayang tikas da. Ay, katuan na. Ay, naglaing kantuyang. Ay, siyempre apay kapay. Anya ngay, aday nalam amasida. Ay, ada. Sakpay mo ko na. Anyamot ngay, tinalam asidaan. Ada karabasa, patanay, parya, kinugot ti parya. Ay na, ay nagmayatan. Mala, agawa am ngarod nga ilutaw.
Da kayo kaditi ng puros kadagiti bunga ti pataneng. Pariyakin karabasay di arubayan ti balay kaw ang kail. Ay, awan amok iti bagbagam ko araw. Ha? Ay, sino nga itinangtakaw kadagi jay? Daka mo diyan mo nakita. Numuna ta ultimo bulong ti pariyak at inalada. Ha? Ay, masurunak. Sa anak ba't na imaut no dumawat da kanya? Agtatakaw nga ron dumawat. Una niya. Ay tiaramidin yaw. Agsipot kayo analaing no asino day ta nga agtaktak. Ay na, inteng. Adamanen ng parot kadagiti mulak amanay. Pinarot damanin? Ibusen dametan dagiti mulak. Apay ngay? Saan pa'y mat anatang kanandag iti manim? Day tangarod ket. Sayang lang dagiti mulak amanay. Ay unay laki day tanga aramid dagiti agtatakaw. No kayat dati mangan iti manay. Agmula da kumamot Saan laang asikat tinatakawan? Uray ni Kwarog. Anya! Anya? Parutom amin dagiti mulam amanay, maray? Wunan, ibusen meten dagiti agtatakaw. Tay order ko di mo liplipatan. Wen, ngemnay, jak maipasigurado anatang kenanda amin. Pilyam tulatan aja mayat. Anya nga iti isarunom nga imula. Sukatak iti kamote. Ay, day taman ti sukat ko nga imula. May mayat manen Adda order ko ket anak duduma akamuti nga imulak. Ay huwan maray, tapno amom. Nangina ti presyo ti kamuti ita. Awan ka din ni pare inteng, maribanang. Unyag paisaw, maribanang. Ay, awan ni inteng ita. Taadadarayan da amiting. Kastaya. Iso ada kayo ken ni Kwarog ti agabot. Taday talatan agmula iti kamuti ti aramidan mi ken ni Marituyan. Unan tay. Nalaklaka nga agpaiso no kastoy ti aramidan tayo. Wen sige, panawan kayo pa'y atain nakagluto iti mamerienda ken mainom. Sige lang, maribanang. Makaamu kami dito yan. Lakaano la day di panagmula tayo. Ita mabalinin ang makalay dagiti mula tayo akamutay. Nuwin nga rod. Ay na, sapay la ko matamatumpungan tayo tinangin na apresyo ti kamuti. Jesus, ado ti kamuti ang makan. No, agapit ka. Ay, salbag ka. Sana para makanla ang dagita. Aglako no ada gumatang di ada makan. Dagiti mula mamanay, tuyang. Nagangod na mo't amin ay. Talaga ngayong gagarak. Nasaya at magnukas ta. Ay kating kalaan na ta ikirugmawn. Nalipatan sa amin tayo. Ay. Saan? Indulin ko talaga. Taramanan taman mo timula ni Maribanang amanay. Dagiti mula da ka mo tay. Mabalinsan ang makalay. Mano ka din abulan, manipod tinangdanan na tayo ang nagmula. Wun! Mabalinan! Dadakkel nga tan ti bagas na. Diyak amo tadyak pa'y mo nakita. Ay, padasan man kiday ti mapanagkalay. Barang adda makalay. Ay, wunan niya! Gumatangak man iti flashlight mo, Marikwanang. Pangusaram ka, day. Rumwarak man inton rabi. Gwarjak man dagiti mulak akamote. Adda nga min agtaktakaw ka dagiti mulak kat. Rugiyan damanan. Nagturad ka matan no kasta, maray. Masurunak lang amin. Tadida matiltiliwan dagiti agtatakaw. Anya? Ay, pangasimbanan. Siya konti rumwar. Saan asika? Masiguradom nga rod, makita yo ti agtatakaw. Ay, dun purita na alimtakak. Para makita. Di ka kadiagda, nagtakadwak dakwaraw. Nasaya at nga rod no kasta, intay. Ay, duktalan mi ti agtatakaw.
Ay na. Ay, nagdadakkel dagiti bagas ti kamuti ni Maribanang. Ay, wala niya. Ay na. Ay, nag-imasin na ka ng tuyang. Una, isagana mong ti kaldiraw. Tamangiling taak man iti kanta. Mala, mabitlaeng. Ilingtam ti daduma. Taramidag may takamutik yaw ti daduma. Wen, sana balay. Tanuma ibos. Agsubli ak tumanen. Ay na. Magagaran ak laki din. Manuatawin na jak nakaraman iti kamutik yaw tuyang. Ay na, nabsugak mo din tuyang. Ay na, nagsakit pa yung tiyan ka. Ay na. Anya? Naimasak mo tintinangan iti bagas ti kamutay. Ay, nagimas tumay. Ay, basol mo Nagkuna ngamin ngagbusog kay ti kastaunay. Ay, ituro ko mampay. Uray ta, kabus ti bulan ita. Anya? Inton rabe ay, siyak tumay ti mapanagkali iti bagas ti kamuti da parinteng kun Maribanang. Sigay, taburasak mo dagiti bagas ti mula ni Kwarog. Sige, kadwam to ti alama. Tapno adabas tuta. Ay, kabus ti bulan ita arabi ay. Iso makitak no adda tao di tatalon aminulaan ni Banang iti kamutay. Ay, ada tao nga agturong ditay. Ay, aglamag kakasti upo pa. Agtatakaw lakit di dayta iti bagas ti kamutay. Ay, no iso dayta, tiliwon min. Angay. Ha? Nakita yo ka diti nakitak. Ay, wen, nakitak. Ay, agridam kayo. Ay, tiliwon tayo dayta no agtatakaw. Ariglada ho angkay. Isugayam nga awan iyag ni Kwarog abagas timulan Tagayam, taktakawon yaw. Ay namari ko anang kasyan na kumaa. Ay, urayam ni Kwarog, kan ni Kapitan. Kay sudan to, timakambukan ka. Ha? Nagkuna nga minaya nga agtakaw kayo, iti diyo ko Kayo gayam tagtakaw kadagiti mulam ya. Ay, Kwarog, pakawanan na ka diya, pang-aasay. Nagrunrundak iti rinabi eh. Tagayam. Agtaktakaw kayo matitimula. Kwarog. Natiliwan dagiti kakadwa ka barangay tanod ni Nanatuyang Angay. Ay, nagpadan lakit din dagito nga agasawa. Ay, Kapitan. Ay, masika kada kami pare. Tulungan na kami kumaan. Kalpasan ti panagtaktakaw yaw. Ay, kuha ngamin pare. Umapal kami kadagiti adamulan ha. Dayta ket ti kunak adakes nga apal. Nung nasayaat nga apal kuma. Mayat Ay, agmula kay ngamin. Ay, pare. Agsagana kayo. Iday tay barangay hall nga agsasangaw iti ituding ko nga aldaw. Ay, saan ka di mo na pare? Nakababain. Adun taw ti makaimatang. Ay, agpakpakasi kami ha, pare. Ano babalain? Ija iton balay di pagsasaritaan tayo. Datayaw. Please, pare. Anya ti aramidem dito'y marituyan. Ha? Maribanang. Imayak, taijay tayo barangay hall nga agsasango itang aldaw. Saan mabalin dito'y balayaw ti pagsasangwan tayaw? Ay, maray. Nagango apinoon ti manidag ito'y adda dito'y ay ikwa, Maribanang. Sika tinang parot kadagiti mulak amanay. Ay maray, pakawanan na kuma. Akluna ka siya, maray. Salbag kakit de marituyan. Song batam daytoy ngay naramid mo. Hey! Agsagdag kayo magsagsagay! Makatitilang kayo! Paray. Ay, wait. Sumardeng kami, paray. Very good! Sumardeng akmuton, Kapitan. Ay, di kagda nagtabagbagaan kayo laang. Awan ti dakes nga ramidin mi kada kayo. Salbag kayo kitde. Nagasat kayo takas talaang ti ibaga ni Kapitan. Ay, agyaman kami, paray.
Bigbigan mi abasol mi ti amin. Tangay bigbigan damay at nagbasol da. Nawaya, ti siya sino man amang bagbaga kadagitaw. Inton maminsan, agmula kayo matngamin. Marituyan ken paribadong. Tapno saan aday agtaktakaw ti aramiden yaw. Pudno tinakunan ni Antibanang. Isungag mula kayo umitain. Ado ti binik ije balay. Padawatan kayo ano kayat tiyaw. Ay alaman nga ron ko araw. Talagang agmula akmet itan. Ay, uwan man ko araw. Maribanang, agmula kami umutain, manipod ita. Tapno saan kami nga agtaktakaw. Nasayaat. Ta oras nga ulitan nyo manan. Ay, mamulta kayon. Kan ipabalod da kayo. Ay nanatuyang kanta badong. Bakit kinlakay kayon? Ngumday tapay na ti aramid yo. Agtakaw. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo nilmiyasya tumlig. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binaweng. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ulag! Ay, ulag ko raw! Ay, ulag ko nak! Dayayan, paltugan mo na! Ay, unyang paisaw. Nagbasit mo dahil nga ulag ang gay. Uray pay. Ay, nakaslamit. Sumiyag ti kararwak, iti kigtot ko. Sanayin. Dahil takit din ti pangsayangak iti bala, Ay, barsakak man langan iti bataw. Ala kayaw. Natamaan yun sa ti ipos ti basit nga ulag. Ay, masurunak. Ay na, ado apagnaan na. Dito'y pay. Talagang adda ulag ijay parey. Anya? Pasaray makitak no tunggal lumabas ak ijay. Ang jakan anwang. Ay nakabutbutang gayam ijay. Sana nakabutbutang ti ulag parey. Na? Laki day, tadi mo anwang. Disturbo na kita nga ulag. Adadakit din ijay. Kasta siguro tadadanom ijay. Agdigos damit Ay, makitak pa'y maminsan. Pang-urat. Api apang urim ngay parey. No lumabas lang, Mike. Ay, makapasuron nga ron. Ay nainteng. Pagpapudutam mo't dagiti ulag dita makitam. Ay, buludak ti balunat mau. Na, ay, mapan ka ija barangay hall, itugot mo ti balunat ka? Ay, balunatak ati ulag no da makitak iti dalan. Anya? Ay, masapol ama po kaw dagita. Narigatan! Ay kat palabsam pa'y ngamin ti ulag sakan tumag na iti dalan. Salit dagita klase ti naparswa. Kasano nga no marabyanak. Magnaak ijay. Di pa'y mapadde kakaon. Kagatinda ko na. Tukawan da ka kunam. Ay, saan amabalin abuludam ti balunot ko? Ay na maribanang ibagam kin ni Kapitan. Ti anya marituyang. Adi nasaksaktan dagiti makita na ijay nga ulag tamaday. Dakman ammo kaniinteng. Kunak day tawi, tada kanumat ulag nga muna ti agibalas. Isaw tinakuna day di apong may idi abakag. Ay, delikado nga rin ni Inteng no kasta. Wun, ibagam taliklikan na asaktan dagiti ulag iti dalan. Takrot ki diya na dya parinteng, tuya. Anya? Ulag only, basit kit kabutang napay.
Ay, permi siguro ti kigtot na. Iso asimyag ti kararuan. Aha. Sobra naman ti bagbaga na da dya, parinteng. Imbagak nga uray no kasta, di da saksaktan nagiti ulag. Iso, mate. Saan mo't kita kumagat ti ulag no di mo anway? Kun mo. Ada akong dito'y dalan. Ay agsipot ka na ibag. Isaganak ti igam ko aruno. Ay, apaman ang makitak manan ti ulag. Ay, bautek babaan day tayo. Ay, kung nagtumit, ada manan day tanga ulag. Ay, agsagana ka. Day ito'y ti parakan ka. Ay, jak na tamaan. Nakaada yun. Ay, adwa talagan nga agpaiso ti ulag ije dalan. Amangan no adda naganak nga ulag ijay. Kat anak na dagiti nakitam. Uwan sa ay kasaritak ni Kwarog ta patayan da amin dagijay. Anya? Narigat no dumakkel da. Disturbo da iti dalan. Manungamin ayatin nakitam ijay. Ay may saangam namindua nakakita akon. Ay, mutlagayam. Nung ay may salaang nga ulag jay nakita yaw. Ay sa anak ang mamatay. Aduda. Ay may saman abuti ti arak ken pulutan kagawad. Mabiit la ang tamangirwarak iti arak, kapitan. Ay, Adya ti pulutan yaw. ay dilatalatan na. Mabalin nga ipapudot mo pa. Sige, kapitan, matungpal. Basta adda na yun, tibayad na. Awa, di kagdanag ta na yun aktibayad. Mayat samat ti order mo ang kalintang. Ay, siyempre Napatagsamat lang una ti bagayo kanyak ita. Ay talaga napatag. May papan iti ulag iti dalan. Ha? Kaya't ko asapulan, patayan nyo man. Anya? Narigat no umaduda. Kagurat akit kitaan. Anya ti sapsapulan niyaw, kadagiti kakadwam di dako, araw. Nagsapsapol kami ti ulag di tao, itataba daw. Anya, binilin na kayo ni Parinteng. Kasta nga raw, tataba daw. Kahit ada ka din nakita yun dito yung ulag. Awan pa yung nga raw, duray may isa. Siguro kit pimanaw da na. Nasaya at mait. Iti kasta, awanan ti parikot ni Uncle Inteng. Takrot ngamin na uncle mo nga inting kahit iti ulag. No kasta nga awan tinakita da Kwarog nga ulag. Amangan no natayen jay ko nam abinaot mo nga ulag iday. Sapay kumaata kasta nga agpaiso. Tano si bibiyag kumapay laeng. Di adda kuman ang nagparang. Panagkunak. May salaeng jay ulag anakitam ken nakita ni Pari Badong. Nasayat no, natayan tapno awanan tag parparang ijay. 5 abulan ng tinapalabas. Saan ka, day? Wen. Iso nga awanan ti rumbang apagbut ngam iti dalan. Nawaya ka itan amag na ijay nga uray marabyan ka. Sapay kumata kasta nga agpaisaw. Iso ang nagpaayamak iti meeting. Tadama ko na a community service tayaw. Maipatungpal iti lugar tayaw. Aywan na, kapitan. Magsidalos iti dalan di tayo baybayan na nasa magtiigid ti daldalan tayaw. Uy, kapitan. Utap. Nasayat. Kini, numaminsan kat adda ulag iti dalan tayo. Natalusanan ti dalan ang kalinteng. Huwag nagpaisaw. Mayata na pagnaan. Siguradaw, awanan ti ulag nga agparang. No adda akit, kaasi kanyak. Ay, di kay kadi agpaitulod ita amapan iti barangay haul. Sana, magmag na ako na amapan iti barangay haul. Sa bagay, nadalos itan ti dalan na pagnaan tayaw. Ganasak ang magmag na, tapno mawat-wat ti bagbagi. Katuan mata, angkay. Tumot hindi ka nadalos itan ti dalan dito. Ulag. Ada ulag asumusurot kanyak. Ay, tumarayak. Ay, umay ka niting. Hindi kagbat-batay. Ay, napanuga ka dagos. Ginayadak naman. Ay, salbag matday nga ulag. Ay, ito daw kumapay.
Ay, unay ki di daytoy nga ulag ay. Ito ulag. Di naksardagan. Ay sus, ituloy ko tagtay. Taray iting. Nay, nimod pa rin ding dahito sumungad warag. Kaslada ka butang na. Ha? Kita mo. Kaslakam kamatan mo ti ulag. Ay sus, ay wine. Ulag mo niyang paiso dahito warag. Ha? Umay kayo tataba daw. Asabtan ta ni ang kalinteng. Ay na, ulag mo niyang paiso ti makita kiti kalsada. Ay, kwarog. Pwede ba ito? Ay, ulag. Ay na. Awan mo ti ulag ang kail. Salbag na dyan nga ulag. Ay, nakatiloksaw kon. Simyag samot ng tikarkarma. Anya. Ay, nabanang. Nagkakapsutak. Anya. Timayab samot tikarkarma kon. Ay, agtal na ka man. Ay, bumangon ka kitday, taing ka agdigos. Mabuti nga karumar. Ang mga noada pa ilati ulag itidalan. Salbag na dyan. Ay, amom, adda atap ko ati ulag anang kamat ken ka, ket iso tibasit nga ulag asinaktam ide iti dalan. Mabalin anabigbig na ka. Anya? Ay, dahil ka ti maalalam, inteng. Nagsubli ti ulag, tabalsen na ka. Ay, saan ko mamata? Anya nga ti arami nagbanang. Ay, kat isardeng mun ati mang paspasakit ka dagiti ulag. Laglagi pem nga uray ulag dagita. Adamot karbenganda nga agbyag. Abaya pinayapan nak, antibanang. Wen tamabuteng ni uncle mo nga inteng aromwar. Ha? Iso nga itulod mo ija barangay hall. Grabe mo't nga minti napasama kan kwa na, antay. Ay, karkar na nga ulag nga ruday, jay. Takinamat na matan ni inteng. Iso nga rod akas lamamati ak. Nga isumot laday jay ulag a binataw. Kan binaot idi na angkal inting iti dahalan. Uray siyak. Kastamot ti kunak. Iso asika kwarog. Liklikam dagiti ulag. Antay. Di mo aramidan ti inaramid ni uncle mo. Di kagdanag. Sanak akas kini angkal inteng. Amaw marikwana. Yanya. Manipod nagdinamag tinapasamak kini kapitan. Mabutengdan amag na itinasao adalan. Ay talaga ba't? Uray siyak, mabutengak. Agasam ngay dayta. Tadagayang may nga ulag dita kagkamat iti lumabas. Anya? Saan mo't siguro nga amin alumabas kat kamaten ti ulag? Mamati ak anila ang kapitan ti kamkamaten ti ulag. Kasanumat ama siguradom ngay? Gaputan namin doa na asinaktan da dyan nga ulag, maray. Ay, kastaya. Amangan mo't no amin a tao, kat balsan jay ulag. Ay, kaya't ko atiliwan nyo da dyan nga ulag, kwarog. Anya? Ay, abam dagiti kakadwam ta sa pulan yaw. Patayan mi ka din no makita mi ang kail. Ay, itiliwan nyo. Tay kabel ko ito nagtisa ko. Ha? Kalpasan na, ipan iti adayo abantay. Ija yun to nga ibulos. Anya? Wano ipan nyo kadagiti mangimat-maton iti makunkun na nga animal welfare. Ay, kasayatan pa ang kail. Ngamtay ibulos mi jay bantay. Amangan no agsubli pa'y kitday, kat kamatin na kayo manan. Anya ngay, natiliw da ka dimot lang jay ulag. Ay, unbanang, iso ang maragsakan Kasano ang masiguradom, nga iso ti ulag anang kamat ken ka. Ay, may ropa akti ulag. Na, Malipatan tilangana. nasayat nga rod no kasta. Awan ang ti pagbut-but nga. Nawaya akon amag na. Anya nga ti aramidam, no bilang tadamanin makitam nga ulag iti dalan mo. Amangan no batuam manen kas kada pang uram iti kayo. Ay, kwa, saan? Naditigra akon. Narigat gayam timang pasakit kadag iti kakasta aklasay. Ta pumalis da kay. Nakunamon, inteng.
Iso aliklikam timang pasakit, iti uray anyaman amakitam, iti dalan. Ay, wait, manang! Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at ti inaramid mo? Agyaman ka kiti, takas talang tinapasamak ka na. Kat inton maminsan, ang mumton kar aramidan.